Inshuti bakunzi bacu turabasuhuje tubaha ikaze kuri shene yacu urubuga rw'amakuru. Hano rero ni urubuga twabahitiyemo rubagezaho amakuru y'ijwi ry'Amerika mukunda muri benshi. Reka tuyabagezeho. Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. Musanga ibiganiro byacu byose, ikaze mu makuru yo muri aka kanya. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho. Leta ya Uganda imaze gushyiraho ku rwego rw'igihugu ahantu ho kwakirira abarwayi b'ubushita bw'inkende hagati aho ku mupaka hano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho iki cyorezo cyahereye. Ingamba zo kwirinda zakajijwe. Abinjira muri Kongo n'abava muri Kongo bose ni ukumanza gukaraba aho ngaho ku boda, nyine nk'uko bababwiye ngo ni uburwayi buterwa n'umwanda. Uyu ni Bwana Ismail Ndayambaje, umuyobozi w'umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda. Mu Rwanda ho muri iki cyumweru haratangira ubukangurambaga ku byerekeye abana bavukana ubumuga bwo mu mutwe. Twagezeho turavuga tutereka twite ku babyeyi ndetse tunakore n'ubuvugizi ku bandi bantu nibajya babona umwana w'umutise ntumuvuga ngo n'umusazi cyangwa n'igikuri cyangwa n'igicucu cyangwa n'umwana ureze nabi, bigabanya ubukana bw'umunaniro wa babyeyi bahura nabo, kuko wa mwana iyo umubwiye gutyo iyo umugize gutyo birushaho gutuma akarirwa n'uko yavutse kudasanzwe. Uyu ni muganga Albert Gakwaya, umwe mu bategura ubu bukangurambaga. Mu mahanga, Sudani yanze ko umuryango w'abibumbye wohereza ingabo zo kurinda amahoro muri icyo gihugu, naho Israel yafunze by'agateganyo imipaka yayo na Yorodani nyuma y'uko umuntu witwaje intwaro agabye igitero cyahitanye batatu ku kiraro cy'umwami Hussein gihuza ibihugu byombi. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma, amakuru arambuye ni mu kanya gato. Amakuru tuyahere kuvugwa hirya no hino ku isi. Nk'uko nari maze kubibabwira, Sudani yanze ubusabe bw'umuryango w'abibumbye bwo kohereza ingabo zawo zitagira aho zibogamiye mu butumwa bwo kurinda umutekano w'abasivili bakuwe mu byabo n'intambara hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa Rapid Support Forces wayigometseho. Iyi ntambara yatangiye mu kwezi kwa kane umwaka ushize, yahitanye abantu babarirwa mu bihumbi, iteza ibibazo bishyira mu kaga ubuzima bwa benshi. Itsinda ry'impuguke z'abashakashatsi b'umuryango w'abibumbye ryoherejwe muri Sudani ryatangaje ku wa gatanu ushize ko babonye ibikorwa biteye ubwoba bibangamiye uburenganzira bwa muntu bikorwa n'impande zombi z'abashyamiranye mu ntambara ibera muri iki gihugu. Bavuze ko ibyo babonye bishobora kwitwa ibyaha by'intambara cyangwa ibyaha byibasiye inyoko muntu. Bahise basaba ko nta kuzuyaza umuryango w'abibumbye ukwiye kohereza umutwe w'ingabo zitagira aho zibogamiye ugahabwa inshingano zo kurinda abasivili. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Sudani iyobowe na Leta General Abdel Fattah al-Burhan yasohoye itangazo kuri wa gatandatu rivuga ko guverinoma ya Sudani yanze ku buryo budasubirwaho ibyasabwe n'intumwa z'umuryango w'abibumbye. Iryo tangazo ryise Komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye urwego rwa politiki kandi rutemewe n'amategeko, rivuga ko ibyasabwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye biciye ukubiri n'inshingano zawo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Sudani iravuga ko Komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye yagombye gushyigikira imbaraga z'igihugu aho kuzanira urundi ruhande mu kibazo gihari. Yamaganye kandi ubusabe bw'itsinda ry'impuguke zisaba ko yakomanyirizwa mu byerekeye kugura intwaro. Impuguke z'umuryango w'abibumbye zavuze ko abasivili bagera kuri miliyoni 8 muri Sudani bakuwe mu byabo, abandi bagera kuri miliyoni 2 bagahungira mu bihugu bituranye na Sudani. Abantu barenga miliyoni 25, icya kabiri cy'abatuye mu gihugu, bafite ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima Tedros Adhanom Ghebreyesus wari mu ruzinduko muri Sudani kuri iki cyumweru yavuze ko urugero rw'ibibazo bafite bikeneye kwitabwaho mu buryo bwihutirwa ruteye inkeke kandi nta kirimo gukorwa ngo intambara ibitera ihagarare. Tedros Adhanom Ghebreyesus wari mu biro by'umuryango w'abibumbye muri Sudani byimukiye mu mujyi wa Port Sudan kubera intambara ikomeye iri mu murwa mukuru Khartoum, yasabye isi gukangukira iki kibazo igafasha Sudani kuva muri aka kaga. Washington, ijwi ry'Amerika. Inama yahuje Ubushinwa n'ibihugu bya Afurika mu cyumweru gishize yabuze gato ngo ibabarire imyenda bimwe muri ibyo bihugu bibereyemo, ariko yemera inkunga ya miliyoni 50 na miliyoni 700 z'amadolari y'Amerika izatangwa mu buryo bw'imyenda n'ishoramari. Iyi nkunga Ubushinwa bwemeye iraruta iyo bwemeye mu nama y'ibihumbi 2021, ariko iri munsi ya miliyari 60 z'amadolari y'Amerika bwemeye mu mwaka wa 2015 na 2018 muri gahunda yo kubaka umuhanda ubuhuza n'ibice binyuranye by'isi. Muri iyi myaka yombi Ubushinwa bwatanze imari yo kubaka imihanda, ibiraro na za gari ya moshi. Gusa kuva mu mwaka wa 2019
amafaranga yarashize bituma habaho idindira mu gukomeza kubyubaka ku mugabane wa Afurika. Ubushinwa bwavuze ko iyi nkunga nshya izakoreshwa mu mishinga 30 y'ibikorwa remezo bizateza imbere imiyoboro y'ubucuruzi, ariko ntibwatangaje ibyo bikorwa remezo ibyo ari byo. Umugabane wa Afurika ugizwe n'ibihugu 54 bituwe n'abantu barenga miliyari, buri mwaka ufite igihombo cya miliyari 100 z'amadolari y'Amerika mu byerekeye ibikorwa remezo. Ukeneye imihanda ihuza ibihugu iwugize kugira ngo gahunda y'ubucuruzi wiyemeje ijye mu bikorwa. Ihuriro ry'ubufatanye bw'ibihugu bya Afurika n'Ubushinwa ryatangiye mu mwaka wa 2000, ryashinze imizi mu mwaka wa 2013 ubwo hatangiraga umushinga wa Perezida Xi Jinping ugamije kubaka umuhanda uhuza ibihugu byo ku isi n'Ubushinwa. Ubushinwa urashaka gukoresha iri huriro ryabwo na Afurika guha intera abakeba babwo barimo Amerika, Ubuyapani n'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi. I Beijing, abadiplomate n'intumwa z'ibihugu binyuranye hirya no hino ku isi bahuriye mu ngoro mberabyombi ya rubanda. Hari abahagarariye ibihugu 50 bya Afurika n'abayobozi bo mu Bushinwa barangajwe imbere na Perezida Xi Jinping bafatana ifoto y'urwibutso. Inzego z'ubutegetsi muri Israel zatangaje ko abantu bayo 3 barasuye ku mupaka wa Jordan na Cisjordania. Ingabo za Israel zavuze ko umuntu witwaje intwaro kuri iki cyumweru yahagaze ku kiraro cya Allenby ku ruhande rwa Jordan hamesha urusasu ku ngabo za Israel. Zivuga ko zahise zimusubiza akahagwa, ariko yaramaze guhitana abasivili 3 b'abanya-Israel. Abatabazi bahageze mu ikubitiro batangaje ko abagabo bari mu myaka ya za 50. Jordan ntiyahise igira icyo bivugaho, ariko ibiro ntaramakuru bya leta Petro News Agency byatangaje ko inzego zibishinzwe zatangiye iperereza ku byabaye. Iki gihugu cyagiranye amasezerano y'amahoro na Israel mu mwaka wa 1994, ariko kinenga cyane imikorere yayo n'uburyo ifata abanyepalestina. Aho byabereye ku kiraro cya Allenby bakunze kwita ikiraro cy'umwami Hussein cyo ku ruzi rwa Yorodani, hakunze kunyurwa n'abanya-Israel, abanyepalestina n'abamukerarugendo. Inzego z'ubutegetsi muri Israel zatangaje ko icyo kiraro cyabaye gifunze kugeza igihe kitaramenyekana. Nyuma yaho gato, Israel yatangaje ko ifunze imipaka 2 y'ubutaka ihuza na Yorodani, i Beit Shean mu majyaruguru na Eliad mu majyepfo. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yamaganye icyo gitero, avuga ko gifitanye isano na Iran n'imitwe y'abarwanyi yihuje nayo, harimo Hamas mu ntara ya Gaza n'uwa Hezbollah muri Libani. Hagati aho mu ntara ya Gaza, ibisasu by'indege z'ingabo za Israel byahitanye abantu 5, abagore 2, abana 2 n'ushinzwe umutekano. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu biyaga bigari duhere muri Uganda, ho yashyizeho ibigo byihariye mu mavuriro yo ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'uturere byo kwakira no kuvura abantu banduye indwara y'ubushita bw'inkende. Ibibaye nyuma y'uko Minisiteri y'Ubuzima itangaje ko indwara imaze gukwirakwira mu bice bitandukanye by'igihugu. Ignatius Bahizi yateguye inkuru ikurikira. Ku ivuriro rikuru ry'igihugu rya Murago riri ku murwa mukuru wa Kampala n'ivuriro ryo mu mujyi wa Entebbe risanzwe ryakira abarwayi mu bihe b'ibyorezo, niho hateguwe kwakira abanduye ubushita bw'inkende ku rwego rw'igihugu. Ku mavuriro yo mu turere nayo yateguye imyanya yihariye yo kwakira no kuvura abanduye mu gihe bagaragaye muri ibyo bice. Ibi byakozwe cyane mu turere twegereye umupaka n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu kibasiwe cyane n'iyo ndwara. Minisiteri y'Ubuzima yarayitangaje ko hamaze kugaragara abantu 10 banduye iyo ndwara, kandi bakabakeka ko hashobora kuba harimo n'abandi bataragaragaza ibimenyetso. Minisitiri Ruth Aceng avuga ko bashize mu byiciro ahantu hashobora kwibasirwa cyane, kandi bagashyiraho gahunda y'umwaka umwe yo guhangana n'icyo cyorezo ikubiyemo gukangurira abaturage ibijyanye n'ubushita bw'inkende. Ati nyuma y'isuzuma uturere 23 twashyizwe mu byiciro bitandukanye dukurikije ahashobora kwibasirwa cyane kuruta ahandi. Utu ni uturere 17 duhana imbibe na Kongo, uturere 5 twakira impunzi ziva muri Kongo, hamwe n'umurwa mukuru wa Kampala n'ibice biwuherereye kubera abantu benshi bahagendera ku mpamvu z'ubucuruzi n'ibindi. Naho twahereye mu gutegura gahunda y'umwaka umwe yo kwirinda no gukumira iki cyorezo. Imwe mu ntara 17 ishobora kwibasirwa cyane n'iki cyorezo nk'uko tubikesha Minisiteri y'Ubuzima ni Gisoro, iri ku mupaka w'ibihugu bibiri ari byo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Aha ni naho abaturage benshi b'ibyo bihugu bakunda kwinjirira baza muri Uganda.
umupaka wa Bunagana niwo ugendwa cyane kandi niwo wambukiraho impunzi nyinshi zituruka muri Kongo. Ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Ismail Ndayambaje, umuyobozi w'umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda, atubwira ingamba zashyizweho mu rwego rwo kwirinda iyi ndwara. Ubuyobozi bwa district ya Kisoro twarabwitabaje bugerageza gushiraho abashinzwe iby'ubuzima nyine kugira ngo bakomeze guhugurira abaturage. Abinjira muri Kongo n'abava muri Kongo bose ni ukumanza gukaraba aho ngaho ku boda, gukaraba intoki nyine nk'uko bababwiye ngo ni uburwayi buterwa n'umwanda. Twagerageje gushiraho uburyo bwo dukomeze guhamagaza abayobozi bo ku rwego rwa LC1 n'abayobozi b'imiryango nyine bakingo n'abayobozi b'amatorero amadini yose atandukanye, tukabashiriraho inama zo kugira ngo bagerageze kumvisha abaturage bose ko uburwayi bwa monkeypox buhari. Ijwi rya Amerika ryavuganye kandi n'umwe mu mpunzi zituye mu nkambi ya Nakivale mu burengerazuba bw'igihugu, Feliciane Habumugisha, atubwira uko imyiteguro yifashe mu nkambi mu rwego rwo kwirinda icyo cyorezo cy'ubushita bw'inkende. Rero natwe dufite ubwoba n'impunzi dufite ubwoba kuba ari abantu bariko barava Kongo batuzanira mpox. Twatangiye kugenda twitinya kwegerana n'abantu bavuye Nyakabande. Kuri reception center nta bantu basanzwe na Kivale bakunda kwegera kubera gutinya iyo ndwara. Rero dusigaye tuhatinya, ntabwo tugitaramirayo, ntabwo tukibasubira cyane. Na Kivale imaze kugera mu mpunzi zingana n'ibihumbi 175. Ubushita bw'inkende buramutse buhageze twaba dushize, kuko kwirinda no kwitaho no biragoye. Tugomba gushakisha icyo kurya tukagishaka duhuye n'abantu, ukajya gukorera umuntu ukamumesera imyenda, ukajya gukora umuntu ukamuhingira, ukajya gukora umuntu ukamwasiriza urukwi, ukajya umuntu ukamutekera kugira ngo ubone amafaranga yo kurya. Rero Imana ikinge. Minisitiri w'ubuzima wa Uganda Ruth Aceng yizeza abantu bashaka gukorera ingendo zabo muri Uganda ko nta kibazo na gito bazahura nacyo kubera iki cyorezo cy'ishisha cy'ubushita bw'inkende. Ibyo abihera kuco yita ubunararibonye igihugu gifite mu guhangana n'ibyorezo bitandukanye birimo na Ebola. Ati ndashaka kwizeza ba mukerarugendo bose, abashoramari n'abacuruzi bafite umugambi wo kuza muri Uganda ko ari nta kibazo na gito bazahura nacyo, bakomeze n'imigambi yabo yo kuzaza mu gihugu mu bikorwa bitandukanye. Uganda imaze kwakira doze z'inkingo 2,000 zo kurwanya icyo cyorezo. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko ku isonga ry'abazahabwa urwo rukingo ari abakozi mu nzego z'ubuzima bita ku banduye iyo ndwara mu gihe bategereje izindi nkingo kugera mu gihugu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Tuve muri Uganda tujye mu Rwanda, aho ikigo gishinzwe kwita ku bana bavukanye ubumuga bwo mu mutwe muri iki cyumweru gitegura iminsi 3 y'ubukangurambaga no kwigisha ababyeyi n'abandi bose babishaka ibyerekeye ubu burwayi, bigamije kongera ubumenyi ku abana n'abafite ubumuga no ku muryango mugari babamo muri rusange. Nibyo nasobanuriwe na muganga Albert Gakwaya, umwe mu bateguye ubwo bukangurambaga. Twagezeho turavuga tutereka twite ku babyeyi ndetse tunakore n'ubuvugizi ku bandi bantu nibajya babona umwana w'umutise ntibamuvuga ngo n'umusazi cyangwa n'igikuri cyangwa n'igicucu cyangwa n'umwana ureze nabi, noneho bigabanya ubukana bw'umunaniro wa babyeyi bahura nabo, kuko wa mwana iyo umubwiye gutyo, iyo umugize gutyo birushaho gutuma akarirwa n'uko yavutse kudasanzwe. Noneho kuvuga kudasanzwe gufite ibimenyetso bigaragara cyane, harimo kutavuga no kutabasha kubana n'abandi bantu. Noneho kutavuga murumva ko hari ikibazo. None icyo twashakaga ni ukongera amakuru no kuyatera imbaraga, amakuru ajyanye n'icyo kibazo cy'umwana wavutse ukundi avukana bwa bumuga nyine bwa autisme butari busanzwe bumenyerewe, ariko bugenda bumenyerwa muri no myaka 10. Noneho bikagabanya nyine umubyeyi ubona umwana we ameze ukundi, ndetse bimugora kubaho mu bantu, nawe bikamutera kwiheba cyangwa se kubabara, ndetse n'abandi kugira ngo bakoraga amakosa batabizi, batazi ko hari umuntu wavutse gutyo, tubafashe kubamenya gusa. Ariko si n'ibyo gusa, ko kubyerekeranye n'imibereho y'ubuzima bwo mu mutwe bunejeje, twongeramo n'akantu keza ko kugira ngo tujye mu nguni zose z'ubuzima, kugera no ku buzima bw'imyororokere bworoheje bufasha abantu, bongera kongera urukundo mu bantu. N'ibyo navuga ko tuzagerageza gukora. Uko bivuze n'ibikorwa byinshi kandi mu gihe gito, murateganya kubikora mu buhe buryo ku buryo hatazagira abacikanwa kandi bari bakeneye ubwo bumenyi?
harimo ibyiciro by'abantu twatubanjirije ku barimu. Abarimu tugendana nabo kuko urumva ko babana n'abana, kuva mutoza kwiyambika, kujya kuri toilette, kwiborosa, ndetse no kuba noneho yategurwa kujyanwa mu ishuri akatangira kwiga kugira gute. Noneho hakurikiraho nyuma y'abarimu hazakurikiraho nyine kire cyiciro cyari kigenewe ababyeyi ndetse n'abana n'ababyeyi ndetse n'abanyarwanda muri rusange babishaka kuza kumenya cyerekeranye n'ubwo budasa, kuko abo bana baravutse ndetse henshi barahishwaga ariko ubu ntibagihishwa, kugira ngo rero dufashe duha amahirwe abo bantu noneho nabo bazabona uko bafashwa ndetse bigabanyirize ubukana bari barasazwe nabo bahabwa amakuru ajyanye n'uwo muntu. Noneho iyo umenya ikintu bigufasha kugenda usobanukirwa, none ugenda urushaho kubaza icyerekeranye n'iyo case. Nuko nibyo ngibyo turimo. Noneho abandi bakurikiraho n'abantu bose babyifuza, twakoze ku buryo tuzahamagara abantu bose bakeneye kumenya n'ibintu byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe, ibintu byose bijyana n'umwana n'imikurire ye n'ibyo bashoboye, byose nibyo tuzagerageza kuganira. Bikazaganirwa rero n'uwashinze ikigo wabyize mu Bufaransa muri Lyon, ariwe Madame Rosine Duquesne, n'umudamu ukora muri autisme wigisha za methodologie, wigisha n'amaprocede n'ibindi byinshi. Hakaba rero na Dr Chantal Murekatete, ni umupsikiatre nawe azaza kuganira kuri ibyo. Nanjye rero Gakwaya Albert nyine umupsikoterapeute, umupsikopatologe ndetse n'umusexologue. Ibyo ari byo byose mujya gutegura umunsi nk'uyu nuko mwabonye ko ari ikibazo gihangayikishije mu Rwanda, gihangayikishije ku ruhe rugero? Ubu amastatistike ntabwo nabasha kuyavuga, ariko ayo numvise ntibuka ntanasomye njyewe ubwanjye, numvise ko hamaze kuba abana ku bana bavuka bamaze kuba benshi, ariko ku byerekeranye nk'ibihugu tubamo nka za Belgique na za Italy bamaze kuba, imibare sinabasha kwivuga ngubu kuko batunguwe kuba nabazwa amastatistike, ariko bamaze kuba benshi kandi gituma havuka abo bantu batamenyerewe, abo bantu bakoze ukundi nabo kandi tugomba gutuma basubira mu buzima, kuko abatojwe babisubira mu buzima busanzwe bwa kimuntu busanzwe. Ndetse urabizi ko ino sito ariyo sibabaza ikababaza ariko bakageraho bakaba. Urumva rero umubare umaze kuba mwinshi mu ngo nyinshi, bimaze kumenyekana aho bamariye kubona ibimenyetso ndetse no kubona ibigo bibasha kubafasha. Bwana Albert Gakwaya, reka ngushimire cyane uyu mwanya uhaye radiyo Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane. Tujye mu Burundi, aho umujyi wa Bujumbura uza ku isonga mu mijyi n'intara zifite abanyeshuri batsindwa cyane ibizamini bya leta. Benshi babigereka ku bucucike mu mashuri. Intara ya Karusi niyo iza ku mwanya wa mbere ukugira abanyeshuri batsinda. Inkuru ya Thierry Ndayishimiye. Muri uyu mwaka intara zabaye iza mbere mu kuronka umwimbu mwiza ni intara za ruguru zirimo Karusi, Makamba, Muyinga na Ruyigi. Intara ya Karusi niyo yabaye iya mbere ku manota 97.16% mu kibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kubandanya inyigisho z'inyuma y'ishure shingiro. Igisagara ca Bujumbura nico kiri mu kibanza ca nyuma muri ico kibazo ku manota 67.53%. No mu mwaka uheze igisagara ca Bujumbura cafashe kibanza ca nyuma. Ijwi ry'Amerika yashatse kumenya igituma intara za ruguru arizo zikunze kuza imbere ku banyeshuri batora cyane ikibazo ca leta, na intara zegereye igisagara ca Bujumbura ndetse n'ico gisagara bikaza mu myanya ya nyuma. Maze tuvugisha umwarimu yigisha muri ayo mashure. Uyu twavuganye yigisha mu ntara imwe yo mu buseruko bw'u Burundi. Avuga ko guhera ku ntara ya Karusi iza mu kibanza ca mbere mu kumenyesha abanyeshure benshi ari uko baba bafise abanyeshure bake ugereranije n'amashure yo mu gisagara. Karusi niyo ya mbere, akurikira Muyinga, bafite abana bake. Yego bafite abana bake, urumva urahiga pourcentage baca babitora kubera bafite abana bake. Uyu mwarimu asigura kuko abana baba benshi mu ishure hari amahirwe batakaza bikabaviramo kuronka umwimbu muke. Atanga akarorero ko mu gisagara ca Bujumbura ko ariho hari hakwiye kuboneka umwimbu ushimishije, kuko abanyeshure baba bafise amahirwe yo kwiga kurusha abana baba mu bice bya ruguru, kuko benshi bataronka nuko basubiramwo ibyigwa kubera amatara henshi atarahashikira.
Bujumbura. Asigura ko ibitigiri byinshi by'abana biga mu gisagara ca Bujumbura ariyo ntandaro yo kuyoberwa. Ariko ntasiga inyuma ko mu gisagara habayo byinshi bisamaza abahaba barimwo n'abanyeshure. Bujumbura ni yakanyuma nabo nyene ni benshi kandi benshi bisamaza byinshi. Mu banyeshure bakweze ikibazo ca leta bita concours national bo mu mwaka w'icenda habangana n'ibihumbi 79 n'amajana 887. Muri abo abagera ku bihumbi 1697 nibo bayobewe nk'uko byatangajwe n'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi muri iyi ndwi duhejeje. Amanota yafatiwe ko kubamenye ni 68 ku majana 2, no kuvuga 32% ku bazoja kwiga mu mashuri y'amakomine abegereye. Naho ku bazoja kwiga mu mashuri biga babamwo y'uburaro hafatiwe ku manota 101 ku majana 2, no kuvuga amanota 50.5%. Umushikiranganje François Havyarimana atwara ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi yatangaje ko abanyeshure bamenye ku rugero rwa 79.8% ku bitigiri by'abakoze ico kibazo. Anavuga ko hari amashure yongerewe azokwakira abanyeshure bo mu ndaro. No kuvuga yuko abanyeshure bamenye ku rugero rw'ibice bingana 79.8%. Abo rero bayobewe barashobora kuza kwiyandikisha muri ya mashure y'imyuga twita ama centre d'enseignement des métiers canke bagasaba ibibanza vyo kudubura. Twomenyesha yuko muri uyu mwaka w'ishure tugiye gutangura mu banyeshure tuzokwakira mu mashure y'uburaro hiyongeye ko abanyeshure 5,000. Naho ku banyeshure bava mu bwoko bw'abatwa bakoze ico kibazo ca leta, ubwo bushikiranganje bwatangaje ko washoboye gushikana amanota 32% yemerewe kuja mu mashure y'uburaro mu gihugu hose, mu gihe ku bandi uzoja mu mashure y'uburaro ategerezwa kuba afise amanota 50.5%. Ibitigiri by'abatwa bose bakoze ico kibazo mu gihugu hose bangana n'175, muri bo 124 akaba aribo bashoboye kumenya. Umushikiranganje amenyesha ko badashoboye kuja ku mashure y'uburaro naho bo baba bafise ayo manota bemerewe kuja mu mashure y'amakomine n'ahandi habegereye. Abanyeshure b'abatwa bashoboye gutora ico kibazo ca concours bose bafise uburenganzira bwo kuja mu mashure y'indaro. No kuvuga umunyeshure w'umutwa ashobora kuba yaronse n'imiburiburi 68% afise uburenganzira bwo kuja mu mashure y'uburaro. Komine yabaye ya nyuma mu makomine yose agize igihugu ni komine Ntahangwa yo mu gisagara ca Bujumbura, aho yarose amanota 60.66%. Mu Burundi umwaka w'ishure w'ibihumbi 2024 ushira ibihumbi 2025 ukaba uzotangura ku igenekerezo rya 16 ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2024 nkuko byatangajwe n'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Tugaruke mu Rwanda ho mu gihe kuri uyu wa mbere hatangira umwaka w'amashuri 2024-2025, bimwe mu bigo by'amashuri byo mu karere ka Rubavu nta ngamba zo kwirinda icyorezo cy'ubushita bw'inkende zirakirwa mu bikorwa. Bamwe mu bayobozi b'aya mashuri baravuga ko ikibazo cy'ubucucike kizabakoma mu nkokora. Gloria Tuyishime yasuye bimwe mu bigo by'amashuri. Mu bigo by'amashuri bitandukanye hirya no hino mu gihugu, imyiteguro y'itangira ry'igihembwe cya mbere cy'umwaka w'amashuri wa 2024-2025 irarimbanije. Gusa henshi muri ibi bigo nta ngamba zigaragara zo kwirinda icyorezo cy'ubushita bw'inkende kimaze iminsi cyadutse mu Rwanda. Ku rwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Aloys Sanzare mu murenge wa Nyundo mu karere ka Rubavu, ni hamwe mu ho Ijwi ry'Amerika yasuye kuri uyu wa gatanu. Uhatembereye hose ubona ko nta kandagira ukarabe zihabarizwa ndetse n'ubukarabiro butagikora. Umuyobozi w'iri shuri Dative Ingabire waganiriye n'Ijwi ry'Amerika nuko yisobanuye. Wenda twabaye nk'abarangara, ariko hari umukozi hariya ushinzwe kuba yafasha abinjiyemo hano. Twumvaga kwa kuba abanyeshuri ntabahari, tubiteganya ko abanyeshuri baje, ubu ngubu nta bantu benshi dufite turi kwakira. Mu gihe cy'abanyeshuri twumvaga ari igihe cyangombwa kugira ngo turinde na sosiyete iri hanze aha ngaha, natwe ubwacu twirinde. Twakoreshaga buriya bukarabiro buri hariya mu buryo bwo gukaraba. Hari umukozi ubwo mwasanze hari aho agiye ufasha abantu, kubera ko robine kubera ko natazitiye, iyo tuzisizeho baraziba. Mu murenge wa Bugoyi nanone ku ishuri rya siyansi rya Gisenyi naho twasanze ubukarabiro budakora n'ibindi bikumira
iki cyorezo ntabyo. Hakuzimana Esri ni umuyobozi w'iri shuri. Ku bijyana rero no gukumira kiriya cyorezo n'imyiteguro, bongera ngo ukibona winjiye ubonye ko hari umukozi wa wasake uri hariya, hari aho amazi ahurira, hari konteri arimo arazibura kugira ngo presiyo y'amazi, kuko urabona ko hasa n'ahatereye, kugira ngo amazi yongere presiyo, arava hano abikemuye. Uretse kuba ingamba zo kwirinda icyorezo cy'ubushita bw'inkende zitarashyirwa mu bikorwa muri bimwe mu bigo by'amashuri, hari impungenge ko ubucucike bukabije bw'abanyeshuri buhagaragara bushobora kuzababera intandaro yo kwanduzanya. Iyi mpungenge abayobozi b'aya mashuri yombi basangiye. Birumvikana abantu bo ni benshi, ntitwavuga ngo ni ubucucike, ariko uburyo abana babaho mu macumbi ni ubusanzwe. Icyo dukora twebwe n'izangamba nakubwiye ko iyo abantu bahuye ari benshi, ibyo bagomba kwirinda nk'uko nahoze mbisobanura nyine, ibyo kudatizanya ibikoresho, imyambaro n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Bamwe mu babyeyi barerera mu bigo by'amashuri bitandukanye nabo bagaragaje impungenge zo kuba nta ngamba zo gukumira icyorezo cy'ubushita bw'inkende. Haba hirundiye abantu benshi bashobora kuhandurira, ariko nabo azaba ari abantu b'abayobozi barareba uko babikora. Haba harigira abana benshi bagiye batandukanye. Rero nitwe turi kwemeza yuko nabo bagomba kugira ute, nabo bagomba kubikora. Abo bana nabo batagira ute, batagomba kwandura ubwo burwayi. Ubwo burwayi n'ibiri kose uwo mugani natwe turabwumva, nta muntu twabona ubugwaye, wenda n'ibiri kose ngo tubutangire ubuhamya, usibye ko ariko icyo tubyumva. Ubwo buramutse buje butugezeho wasanga ari cya kibazo n'ubundi. Twashakisha abahagarariye inzego z'ubuzima kugira ngo bagire icyo batubwira kuri iki kibazo, ntitwababona. Gusa mu ntangiriro z'iki cyumweru, mu itangira ry'igihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2024-2025, ikigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC cyatangaje ingamba 9 zo kurwanya no gukumira icyorezo cy'ubushita bw'inkende ibigo by'amashuri bikwiye gukurikiza. Aha harimo gusuzuma abanyeshuri umuriro, guteganya ahantu hakorerwa iri suzuma, gusuzuma ahateranira abanyeshuri mu gihe cyo gutwarwa n'amabisi ku mashuri yabo, gusuzuma abanyeshuri umunsi ku wundi, guhabwa amahugurwa ku barimu ku bijyanye n'icyorezo cy'ubushita bw'inkende, guteganya ahantu habugenewe no gushyira abarwayi banduye, gukangurira abanyeshuri n'abakozi isuku ihagije, gushyiraho uburyo busobanutse bwo gutanga raporo y'abanduye, ndetse no guhora bamenyesha abakozi n'abanyeshuri gutangira amakuru ku gihe ku wanduye ubushita bw'inkende. Mu Rwanda, imibare iheruka gutangazwa n'ikigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC igaragaza ko abantu 4 aribo banduye iki cyorezo. Muri aba, RBC itangaza ko bamwe muri bo bitaweho bakanasezererwa mu bitaro. Umubare mwinshi w'abanduye ubushita bw'inkende ugaragara mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari naho iki cyorezo cyahereye. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu. Inshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mwabanye natwe, mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.